لاتے آخری بند ایک چی تبغیر کسی سبق کی مردمہ اسی کردگارہ کار کتے ہنچی کہ چھوٹو کردگارہ کار کتے ہنچی کہ چھوٹو ریشی چھ نامرد زیتے اور ہندو رانگ میں سرورے بروانہ چتے ہندو رانگ میں سرورے بروانہ چتے تب پدی روچی مردمیاں عبرت کو دینا پدا دیم طرح میں شہر تو کسی کے دنیا یا استینی کے برسر مردان شزید و ساعتی گونڈی رگامی جنت وزید پر وہیں گڈی کے دور چواد رنگان سرپیت ماں کوڑواں پولنگ نبی پاکیں اشرپی کوردلی مردہ نصیب نام دفی خاصم گوشی نا نام اذا زائد صاحب ڈاکٹر صاحب لاتے دیکھ تاریخی جاگہ کہ مانا کم یادات اسی طرح ماوا کم پاٹ پول ہم کو تک ماں فیس بک واٹس پر شنگ کو تھا یہ جاگہ یا کچھ پیل کے کلات پیل کے کلات ہم بونڈ ہنستے ہیں وہ کہانے نشان ہم وہ دے ہنستے ہیں وہ قبرستانی ہم ہنستے ہیں سکی کوانی قبرستانی ماں ہر پیر مردی قسم جو اس کو تا نظانہ کجا دورے گئے بل ای ہمیں کلات بانو کسی جنی نہیں بیتا منا یک تو بند شہر یاد بیتا ہنی من ذہن آگا نا اسی کے منا ہندی ملندی منا ہندی ملندی منا چیئے بانوک چیئے ایسی چیزی ماں بلے یہ ریسرچ کو تا کم کی میں داتے گا فیس بک تو دیکھے صوفیزم منو کاران متعلقہ ہے کہ یک فقیر ہمارا مندہ بیتا اگر اسی گندے سندہ پنجاب بیتی اسی بلائیں انکم اسی کعب رہے ہم ہستا معلوم کو تی چوکاں کیسے حیرات کو تا ہے کہ شہباز کلندر یا پلانا بیٹائی مردوں کیسا نہ دیتا ہے یہ ماوا دیتا گا صاحب زدہ بلکہ دیتا ہے کہ اسی کرامات ہر مردمہ دیتا ہے یہ ہم اندہ کر لیں ماں اسی بارہ لاتی چیز لکھتا ہے میں نے بارہ ایرتا ہے بلہ میں زمانہ گا میں کتاب میں تب چھتو بیتا ہے مگو اسی ہر چیز کے دورانی کرامات بیتا ہے مردمہ دیتا ہے زائد صاحبہ دیتا ہے پہلا سالہ آئی دیمہ چوشی گا پی کتے کی چو بیتا پہلا بل پدا گارا مسنگا بارے کجا جام کنک نبیتا تو یہ کم کی کار ضرورت ہے اسی طرح ایسا رحیمہ کم کار کو تگا آت کے گا مندہ معامرہ یہ ترتاب کو بلے تانی ہوتی من نظرہ نگوستا کہ ایسا رحیم صاحبہ چاپ نکتانگا یا کمی بیشی ہستنی تو یہ تاریخی شخصیت مند منترگو ہمیں بیتا گا نا تو دوں بھی گاوشیں کہ مند چا ٹیکسا ہو چا کیسے باجہ ہاں آزاد بیتا ہر دورہ کیچے ہچ حاکوم یا مندارہ کیسے مالیت گفت نکتا نگفتا یک زمانے کے انگریزاں کوشش کتا گو رہندہ ہمشہ زار کتا گو شوتا گا پیشنا پدا انگریزاں مجبور بیتا جیر گئی جمع کتا کماشی مردم نوٹیبل ہو مردم پدا ماننے تگن تو اور تگن پدا مندہ نندے تگن رہنے جی ہو جائے میں پیرو کو بتا میر نور محمد کو مخلوق کا چا سربراہ مستر رندانی میر نور محمد ہوتا ہے میں پیرو کے بعض جوان جی شرف درہم ماندے بابتا جہاں جو سپورٹس کرنے گئے ہیں تو لازم من تو ساریہ گوشت کے علاقے ہوتی ایک پس منظری ہوتی تاریخی تو ماندے تاریخی اول ہم واجہ ہوتی سا ہمارا سرپدی دیا گئے ہیں تو سماجی معاشی اول ہم زانہ کو بوا گئے تو یہ بابتا حل ما جیڑی گئے وجہ ساتھ دن چونکہ تو بعضیں اولا گب جا اسکول معاملات ہوتی جائے گا نو آخر مردم بکنن چھے اب دے سرکار مستر میں ذمہ داری بھی کہ اب دے بارڈر پچ بکاں کہ عملوں کے ذریعے روزگار ہیں پدا میں لیڈر و سرو کو انچے سیاستی ہوں دیمہ حد کا کہ آوڑی کار سماجی بوا گا ہونا ہم کہ چونکہ ما امیددار ہیں تو رہی خیالات تو لوکاں کو اگر مخاطب ہے اب دے کس کر من دے گا اچھی بھی کرنے دیکھے منی وطی تجویز و ہمشن کے بارڈرہ مندے گا بعد سرکار پاچ بلے گا اسلام آباد واجب ہے وہاں یا واشے کے صوبائی ذریعہ معاش مخلوقیہ میں بارڈر ہے اور مناسب ترین بارڈر سورا پہ مند واسطہ بچہ کوہانی بارڈر ہے لیگل بارڈر ہوتا ہے اور ریکارڈ ہے تو کا بارڈر چونے سورا پہ رن داشیں کام ردک کتا آئی کتا بند سورا پانچو نزدیک ہیں کہ ہم بسمجھ کے نیم گھنٹہ رہنے تھا چاہ مندہ اگر اشارہ پاچ بکنا مندے مخلوق کا راس تم پہ مخلوق کا درست فائدہ دا بچے نزدیک ہیں
این سرکار کارن تا عوامی نمائندہ کارن بعد تو وجہ انچو کہ مند گرامر اسکول جوڑ کرتا مطلب ایجوکیشن ایک اہم سورس سی ملو کا بعضا واقعی دو وقت نان نیچے مطلب بعضا زر باز ہیں بعض کاروبار والا کسی کلیجہ زر رہا گائیں بلے چوکانی تعلیم نیم گا آوڑیں توجہ نیستے ہیں تو ای بابت تماشے میں حلو کنچی دست بندی کریں سر اگر بنیادی حوالہ بچار ہے منیوتی یک نقطہ نظر ہے کہ میں تو تجزیہ کتا چاہ رہا تھا ایشن کے او دا یک واحد اما بتا کہ مخلوق ایجوکیشن نیم گا شتا مندے وہ لاتے دیما شتا گا مطلب پوسٹرن سرا ڈاکٹر شکلہ بھی بیتے ہیں یا ایشن کے انجینئر ہو آما ٹیم بھی کہ او دا منشیات کاروبار جن نبوتا وہ کسا نظانتا منشیات چیئے ٹھیک ہے وہ مخلوق گشتے میں بتا خدیجہ او دا آلات وہ دا ماحول دیتا پدا پیسہ ارادہ تیدا وہ دے چکن واسطہ ایجوکیشن نیمگا پر یک فیضی وہ ہمائیں تھا آپ فیضا تو بچارے ایجوکیشن نیمگا مخلوق شتا پتہ یک فیضی ہمیں ہو کہ افغانستان کے جنگ شروع ہو ادا فلوات کے مہاجرینوں نے ایشیا و سجیں بلوچستان متاثر کو میں علاقہ متاثر ہو ادا منشیات فلوات منشیات کے فلوات ادا بعض مردوں منشیات نے مگشو اسی وجہ سے تعلیم نیمگا روجان کم بچہ مردمہ چاہ رہے تھے یہ وہ انچے کارے کہ بسمجھ کے 24 گھنٹہ ہے کہ مردمی سرمایہ دار بول گئے ٹھیک ہے اور 16 سالہ چیئے چوک کم برو ایجوکیشن واسطہ زار خرچ بکنے تعلیم گا برا شارٹس راہ ہمشن تا کہ منشیات نے مگا کہ زر زیادہ پیدا جی ہاں دنیا وادی تک مند تو کا امیر روچان موجود ہیں اور اسی چاہ ماں ہمیں سمجھا کہ یک بلائیں نقصان میں قوم واسطہ میں سوسائٹی واسطہ میں مخلوق واسطہ کہ انگے وقتہ معاشرہ یک بلائیں اس سے گندے دو منشیات ملوثہ اور آوانی زندگی تباہ برباد ہے پچھے آئیں تباہی ہوگا پتا ہے فیملی وغیرہ متاثر برباد ہے جی وجہ ہوتی صاحب انچو کے تئی تعلق ایجوکیشن ہے تو آتا متکے ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر متکے واجہ جو ایجوکیشن ایک اپائیں تو منشیات لازم ماحول اثر دوڑ دا نا یا کہ چکوان گئے دمی آئی چی متاثر بھی تو ایوڑے ماحول من پر مندہ آوڑا نیست ہیں کہ بوگ لوٹی چونکہ شہارتوں کا کم و زیادہ ہیں لطیں علاقہ گیشتر ہیں لطیں کم تر ہیں مطلب بارڈر ایریا ہے تو آو دا حالانکہ چونکہ بعض مردوں واقعی چینے غریب و نیزگار ہیں مطلب بعض مردوں سیر و ازگار ہیں مطلب اہم ہوتے چکاں اب وائننگ میں توجہ نہ دیا تو یہ بڑے ماحول چون ودی بھی یہ بڑے بابتا کا خاص کر مند حوال ریفرنس تھا تو ایک اپی جنے سر مند حوالہ پرز بکا مطرح ہوتی ہے مثالیں دیں نا جی دادشاہ ہستے ہیں ہوٹل والا ہے مدسار بازی یوشی کے ماں ایک مرد میں نامی خیر نگر ہم مرچ باندھا بلائیں مردوں میں آبادی مرچ تو کسان ہے تی براز سیر آباد ہے تو برو بوان گوشی مثال فوراں تئید آتا ہے نا مانا گوشتی گوشتی ہوتی خانہ وانتا کو چیر رستگی نا تو یا کسی چونکہ بارڈر بھی تھا مند اب انکم آگو کمپیریٹی کریں مقابلہ کریں مطلب ایجوکیشن تا وقتی کچھ ایجوکیشن پار جاب گوڑے یہ سفر سخت بھی نا ایجوکیشن پار نالج پر نالج پر زانت ماں ہمیں کچھ کہ ایجوکیشن ایک مارا بھی ڈگری گوڑ مارا لاب بدا نا ضرور نہیں نا لاب ترہ بدا بلکہ کہ یہ اہمی چیز ہے ہاں چونکہ سات زیور ضرورت ہیں یا جنی آدمی تو مردین ہم مطلب کہ علمی ذاتی شعوری بھی نا تو وہ دا یہ چیز وجہ ہمشن کے بارڈر چونکہ علاقے صوبہ تک بیگا جو عام کار یہاں کتا زمانہ کا سر طرح ایک چیز ہے چاہیے ایران شہرہ بغیر تب برو کراچی ہے مخلوق نگاہ درگی جگہ مندات کا یقین بکا ماندے وتی مردوں آ زمانہ کا اکلی تو بھی بازار میں تارتے ہیں ماندی مردوں سا کم دیتے ہیں ڈنی مرد زیادہ ہوتا ڈنی مردوں سک بہت زیادہ بیتا نا ہاں نشن کے انفراسٹرکچر در تباہ ہے نا 6 سال پیسر ماند شرطے روپتا چھاننی کے موجود ہے ماندہ روڈ نہیں کان رو تباہ بیتا شتا ایگریکلچر نہیں
जी जी, बिजली नबी के बराबर हैं वगैरह, इंसर्जेंसी है, बदअमनी है वगैरह वगैरह ना जी अगर ना मंदा बॉर्डर पाँच भी हंचू को और साहिबजाद को शगा कि सोराब हानि कच्चा में मतलब नीम घंटा बॉर्डर सोराब पक्का भी 4-5 मिनट हम मर्दों के मंदा रसी ना और राय हम देखे को डल डोक शेप से बाजें मानने की मर्दों के अटकनक नबी ना भले समझा हमें आएगा कि मंदा जान बूझ कर हमें वोटा दारेगा जी रोड कार्य शुरू भी मशीनरियां सोचा फिलान ने गेस्टर मखलूक गुशी के वत क्या नगा मतलब सरकार मर्दमा या हमें ठेकेदार हुआ था उसी मशीनरियां सोचा डिपार्टमेंट को होर सरपंच है ना अदरवाइज बिचा जागा कि एजुकेशन के असल माहौल चेंज भी इलाके बल्कि थोड़ा समय से कि एजुकेशन आगा से माहौल चेंज मा भी अल्लाह आलम भले बिचा ये जानबूझकर भी आगा कैश का नगाएं वगैरह वगैरह अल्लाह आलम भले मनी जहाँ तक ताल्लुक है चाहिए मन कुछ रहा चीज़ें जानबूझ कर बॉर्डर पास न करना ईरान मन जैन निंदुक बीता असो तो सीरिया रहे फोर्स ईयर रहे जी जी ऑफिशियल ईरानिया गाप जता वाद मत कर्नल लेवल मारद में सारंगिश कुछ उसकी मई नियमगा मत रही कार कोतगा बराबर पाकिस्तान नियमगा मारद में हिम्मत बेका माने जमो तो जुबैदा होगा क्या होगा मगवश तक हाँ भले ई नियमगा मारदों बेशमूल सरकार इंटरेस्टेड नहीं कि मान कैसे बॉर्डर पास भी जी जी या रोड यार्ड भी इंफ्रास्ट्रक्चर मसला हल हुआ ठीक है ना ने सरकारी स्कूल हालत तो सही है ना सरकारी स्कूल तबाह हाँ यक सरकारी स्कूल को पुछता है हाई स्कूल गर्ल्स हाई स्कूल बाजी महनाज आई गुहार शहनाज वजादरामन चौक ई क्वालिटी एजुकेशन से शहर है 2 महीने में का मैडम जुबैदा स्कूल है चला गए प्राइवेट में दो है ना ना सरकारी कुछ से मैडम है का प्राइवेट ही नहीं ट्रस्ट ही सेमी प्राइवेट में नहीं हंचू भले ऐसा हम हज़र स्ट्रेगली कुता देखिए प्राइवेट स्कूल नहीं थे देखिए नहीं वाज साहिबजादा का एफर्ट्स कुता तो बास बेहतरीन मैं उसी वंडो हम वो दवानता आधा और बाद स्टूडेंट मर्ची यूनिवर्सिटियां वाना गए जिनको वाना गए मतलब से कि तुरबत यूनिवर्सिटी या चाहिए तुरबता सॉरी तुरबता हम और कोयटा जी जी तो हन्नी बाद ई हालत बावजूद हम मनवती जो स्पोर्ट्स रिसर्च हमसे कि मंद वंडू हन्नी वो आने का आएगा जी कोयटा आएगा तुरबता आएगा सरपंच है ना वाज जवान मात्रा गेशन जो स्पोर्ट्स करने बोले वहदम गुड्डी बाहर आए शरबदा ने उसको का मंदे समाजी सियासी हो मुआशी सूरत यार बाबता वाजा साहब दरें दो वाजा उती सा हमारा सर पे देगा तो लाजमी पदमंतगी हर बलूचिस्तान हर इलाका से तो बाढ़ रही है तो का यक्के सोर्स जरिए मुआश एक्सपोर्ट इंपोर्ट है तो आइए सर हम बंदिश हस्ते तो लाजम महलू के देखे जावरल चूँ शरबत तो कना पद सरकार निमगा आवड़े बेदिलगुशी हस्ते तो ये बाबता अल्लामा मतलब रोड है तुरबत डिस्ट्रिक्ट को आव एक तकलीफ दे रोड है रवा वाहक मर्द में तकलीफें कसी बीमारी नादरा ये भी तो अड़ो जंजाल यकीन कि मई जिक्र भी करें भले बाज़ मामला था तो लाजमी में सरकारी नुमाइंदा ने जिम्मेवारी हस्ती कि आवदे दिमरू अवस्था कार बेखना और एजुकेशन अवली दिलगुश भी दी पर आई अच्छी बाजें जगह सोर्स से बुत कम तो ये बाबत अल्लाह मजेरी वजह मैं मजलिस गुड्डी बहर आए लस मालूक में मरागशा हम चार गए तो अहाँ वती दसबंदी अगर हंसते हैं तई ख्याल हंसते हैं तो हाँ चाहिए कुछ जी पैगाम मनीष बलोच को मचे पैगाम हमशे कि आ एजुकेशन ने मुझे चौका राबी दिया जी जनीन भी या चक भी चाहे एजुकेशन दुरुस्तन वास्ता जरूरी है यक माशरे ता एजुकेशन अवाला देमा मरोती आ माशरा इजवा देमा नरो मैं यक मिसाल है देग लोटा अमेरिका यारा जो मस्ते लेड़े डोला दुनिया दुरुस्तवती गप्पा मन नोनी इसी वजह से था कि एजुकेशन साइंस टेक्नोलॉजी चे दुरुस्तन दुनिया देमत रहे जी यक मुल्क के आद तक ताकतवर भी एजुकेशन और टेक्नोलॉजी साइंस आ यकीनन आई जैन हमशे के माँ दुरुस्त ताकतवर तरह लिहाजा वती गप्पा बेमान नोना दुनिया तो कानू बेचारे 850 नाम ग्रामी यूनिवर्सिटीज आस्तान वो रिसर्च भी लेकिन 850 तो का यक के मुसलमानी यूनिवर्सिटीज निस्ते
ما اے حد تک پوچھتا شتگی جی اس کے خالی نعرہ جنگا یا قومی دیمانہ رو تاکہ عملی طور نبی جی بلوچ قوم باید عملی طورا و تی گونڈواں بوانے نا تعلیم نیم کا ببرا تاکہ ما آدھے قومانی برابری آت کو بکنے جی بعض جوان وجہ جو اہم نقطہ ہے کہ ایجوکیشن کے اہم سورس سے لازم تکلیف و پریشانی ارنم گاستہ سرکاری کمک کو سسٹم برابر نہیں بلے پتہ بھی ہر قسم کے وسیع است واقعی است ہوتی چوکھم بادم بوانی نہیں تو ہمیں سورس سے سمجھ گا وجہ ہوتی صاحب تو اگر گپ جنے گڑ سرا ماں ہمیں صاحبزہ صاحب موقف حمایت کرنا کہ ماں گوشتہ کہ بار بار ماں گوشیں ہے برا ماں بازیں سال ہی وہ تک بازیں تو ایجوکیشن ہے ماں اس سے شما روڈان سر پیت نہیں دے پکوڑا پچے بل چوکا بوانے جی جی بلے چونکہ ماں وہ تو ماحول ہی نہیں تو ہمیں واسطہ پد منتگی ہے شکار ہے ماں منی دس مندی چی قوم ہمشن کے یہ نیتا چوکا ماں نہیں کہ میں چوکا وانے نا تو کیسے لاپ مانا بدا ضرور نہیں بلکہ ہمیں نیتا چوکا وانا کہ روشن فکری شعور کے سماج تو کا مردمان تو کا بدلی کے تبدیلی کے سر پتہ ہے نا ایجوکیشن سمجھو یک چراغ یہ لائٹ ہی تھی وہ سر راہ پتہ ہو شہر ہی نہیں کہ پاتواں چاگر چامار راہ سازیں تو تھی تو ایجوکیشن کی بھی خالد صاحب مشہوری کھولی وجہ خالد میکشوری توربت پرنسپل زمانے میں اسی ناٹ سوٹ وداؤٹ بوٹ نو ایجوکیشن وداؤٹ یونیورسٹی مرچی باندھا میٹرک کو ایف اے سی بی اے سی حساب آنا وہ ہما فیل کی ڈو کے کلات ہیں جنی نے یا شہر دوں بند منا یاد جی اسی منا ہندی ملندی منا زیربند بانو نا زیربند یہ کوری کمی پیل کلات کو رہا واسطہ منا ہندی ملندی منا زیربند بانو تو منی پیغام پہ قوم آمشے کے وتی یکی وشن کے معاشمہ وتی ہر چیز کے شاعر ادیب ریسرچر ہستاں ٹیچر ہستاں شانی بعد احترام عزت بھی سماج تھا تاکہ شانی حوصلہ افزائی بھی یہ جوانے مطلب کوالٹی ایجوکیشن دات بھی کرنا نا جی وہ کوالٹی ایجوکیشن نہ چاہے کمرہ کے تو نہ تو دراج کے ساتھ گا چاہے بان اسے کہ ٹیچر ہی طرح شہر میں برسی جی تو کوالٹی ایجوکیشن وقت کے نا بعض ٹیچر شہر میں بعض جوان وجہ صاحب تھی منت کی تو شما ہاتھ کی ہوتی بے بھائی وقت کشے مہربانی بعض وقت شما شمار لوٹا انتظار خیالات گوش داشتا ہے شما بعض منت والے بعض مہربانی ڈاکٹر صاحب تھی تو ہمارا پروگرام ہوتی جی شرف درم وندے جاور لسرا گپ جب آخری گڈی گپ ایجوکیشن ابو پرچہ ایجوکیشن یا تعلیم وانہ گزانک سکل میں تو لازم اگر سرکاری اسکول وانگ نیستے ہیں یا سرکاری اسکول نیستے ہیں بھلے پتہ بھی مردم ہوتی گنجائش حساب ہوتی غریبی حساب چوکھا تعلیمی ادارہ ہوا ایجوکیشن یک معاشی ہم ذریعہ ہستے گوئی نہیں کہ مردم روزگار آگاہ پبلک سیکٹر نیستے ہیں پرائیویٹ سیکٹر بود تو کہاں یا وتی بزنس اسٹارٹ کو تو کہاں یہ شعور زان کہتے ہیں تو معاشی ہوں ہمراہی رسی ہوں بلے ضرور نہیں کہ مرچیزہ ذرے شاہمہ گواز بکنے یا مقابلہ بکنے تو ای بابت علم با جیٹی کی کیا ذات فکر ایجوکیشن رسی دے ایچ شعبہ رسی گمید آنکہ ملوچی کی مراکش کار مستر و سوچ کر بلوچ خان جمال دینی مہمان دار ڈاکٹر زاہد اشتی موکل بھی دیت اللہ باؤٹ